Heri na amani juu ya hanyo nsi watukufu mnunga matangazo ya ORTC. Miji mingi ya hemasiwa ihonda na msaada wazana za urumishia haruma hifadhi nobirlizi haruma ze bahari. Tihunchashi na kurubia mashindano ya mpira baina Komor na Togo emitanrisho isa njia nziani baishele pare la waswili haruma shiwanza shamaluzini gilo haruma hali itonyangu. Na zinu mangoni mwezi Madam Shinzi za himise taarifa habari ya hatu makatiano. Ngiona panza vanu ya muhafidhu helisiwa la Nzuani Anisi Shamsidin haonesa ukaya hazingara na libungu la corona na vanu rizamba onge harumadzihiro iho Nairobi na makatiano ze hali za henga zendono kanjema tihale ngujua swili bantiju hazinu harumwezi ya raza hera isi wa jamhuri harumalisiwa la Nzuani ya mhuwa hejaula hendelea harumale jumba la guvernora la helisiwa linu iliwona nano wakaribu mwa muhafidhu Anisi Shamsidin na Mele zaid wadzima na Naida Mohamed Jafar. Tihali atuwaswili muhafidhu Anis Shamsidin tafiri ina mwezi undojitwabibu Nairobi. Azalia Sumani avenzilia haswatan ujutaha ajue habarzahi mbelza umwangishi jimla nina utwabibu wahe. Harumwa lijumba la Dar Naja uraisi jimla wa yamasiwa arenge wakati haumia mungu awaswili hauharaka wakati ujao. Kaujari jue mwanachi mahabari ritefati hamyezi mgwamne kiuno mdejezi mgabenzi wange kabajaka tunguju tundizo swandura amini mungu jua kao wade nunguo shaze fatiha ne mwomba mungizo muhimu shudesha tukawuribe hashaka watu nungu za sati. Nisimu hakikishani huka wadeunu unsiki. Ika mwezi wa janvier mwa 2021 mwa muhafidhu avenua ukayahe na uwadi wa corona suku za dunga ajipara harmwa ilaptali ya bambao kabla ya wayewenda Kenya atwabibula. Holi honde namna ya COVID-19 ya duzua ulemengu zentinga ziji sarusao na utahazi hondane ne machancho ya wana no wade unu. Komor emadhamana wa hensi wesa wataze ndongonziani za utaha ya Komor wajau yuhondane ne machancho yanu haujiebu sane COVID-19. Lesuala la baki makatiano eba hensi ya hondana ne machancho yanu wana tingwa joka namnaje na dunge baadhi za rai. Kamjoka parta waure ma sindanu watina problem shanga nzo madhamana dawla ndo atendewa remi waronese amadeze tizindwaji za ka machanjo yenda fungaze nsi hizo watendewa lauza de madhamana wa dawla ili wajo unike population yao confiance shekale urtso kujanga mtikondo tendeza en première ligne abo la vimani mranje karara amini ukaya wa mkonti wa kisayansi wa dawla ya hatu ne madaktari wa hatu izo zonti pia kwa zikubali ila jaka wazitundu wazifikiri khairi ya hensino ya khemarahi ya watu kaanza wafanye sensibilisation haku dawla wafanye sensibilisation hata haswa wandu boko wenyize ndongoza kishwi hazino au kaya taraddudi yinji harumam Komori haswa ya kasiti leri tunga ndongo hamada zino oge hauta haim Komori yala taraddudi ya aminia rumie lazima wafanye sensibilisation hata no wandu waelewe ili maudu wandu atsijojawara nzo igozisha mvu handongo boko mdukanaka ujibiweka hare ndwazo. Mimi ngamji wazo mengo mwando joka tayari ifanye vaccine habo kaya mimi mwando rowa de uno babe dawla mana bambo tsoja ndongo za kazi faima ranya zijazi konfiskewa zikaza he dawla hamaro no bakaba jadala ovano la ngwabushini simaranya kadaliona hata wenge lazima dawla warangeza hadhar zao jumal suala lolo mana ile ijambo ngo control covid shaka dayona hata simaranya na sababu kawona kaya envio ijaibale le dala lolo wenge tikeje e vaccine tikejalla ay kade vaccine wana corona namjorema okaminga muhiro na nekai jana wani paradamino wana hangu ne mrumushe jerre me ritawele wadi wapeu nuba la ushangazao tsikana wanzano wangu ngami na wanzano wangu wafariki sababu wadi on na bahayo nuze vaccine zongi zo zinji mtuka tujua ya kweli ni anda bonda hivi shamima mjutsa wa hema shinwa mimi saya hema shinwa ba wadi wanzano watu
rjoka sina collaboration jema en matière de coopération donc ntsamika wajujari teste hono wanazioni wahezelikoli zahelesiwa la mwali wahondana na zana za waruhusu walojihifadhi na COVID-19 na unumsaada warali waoni chama la mbao wanalesu la homji wa Moroni hawilia harme askobefu ili stakabadhishe imadhamana wahezelikoli zinu. Zahari ya Madikasim ni mapicha ya Chan Mohamed Elamin. Takdirani kashneza para 6,000 za shutwabibu nena za ufua, gel hydroalcoolique, puis le verisateur nena zana zangina, zende na ubolwa ya askobefu yeshisiwa shamwali. Msaanda uno kusudiwa iwanazioni wa majumba ya miso mbali na bali, ili wajue wajihifadhi na wadi wa COVID-19, be wajau utoruhusu wajadidishe za azma za ujihifadhi, ili wazime hatu uwade wa COVID harma inti hau jimlifu, be haswatane harma yeshisiwa shamwali. Imadhamana wa askobefu waishisi wa shamwali wahutajia wizana zino zitolo hanamna ya stahiki. Njoba nzani habia ma directeur wa etablissement amba zino materieli za msanda na banu yano mapesa ngelazimu urike na iskashine wasimadhamana wa etablissement ribe wana karto juara na razdistribue pia sawa sawa Benge lazima kontrole amba mwana ino kasi na kashine rimbe ino imenyiha ino adongo ona ofira mezuri na utomba bibabi na mudi na kati ndo bosha marhaba wandu ikao wa risutene harma wakatuno pia wa pandemia tale Mwenyezi Mungu arjalia ikamba wadi ulawa Deona hanisi zayauka ino timara ya handani imazamayano wandao na utuamsanda wazana ureuno hausaidi ya imaranya ulawana na ujadidisha za azma za utiniabaho wade wa COVID-19. Usaidifu wa izana zino uja harma wakati mwema haibwekao iwanazioni waregia uhomalikoli. Msaanda uno utosaidia iwanazioni wajihifadhi hebu ya lazimu bewa jauna imafundi harma uwana na wade wa COVID-19. Harmwezi lera 24 za mwisozinu ya wizara ya heswiha ihondana na wandu wararu wa nyumeni wazingarane COVID-19. Vanuriza mbawa wizara gehisabuo wandu mfukare wa nyumeni wabona na mengomirar na wane wadungi wao haruma utundi homalahoni. Na rishilie mudiri wa taifa wa heswiha Abubakar Saidali haruma melezo zaidi. Leo ripara wandu wararu wa via waluna wadu COVID-19 wandu wararu wao waparahana haruma kishpashangazija. Alhamdulillah rabbil alamin ripara nrusaba wabona na nrusaba jao wao waparhana harmwishiwa shangazija irmumidia subhanahu wa ta'ala karapara nyafati hamwe maswa yo mararu wanru wadu ngao ngwa 34 awa 34 wao 30 wailing rodu ngao ngazija wailing rodu ngao nzwani na mwali kasna mrimdu ngao alhamdulillah rabbil alamin harmama jumba mazuri atu kasina muade dahoni ngedungawa 34 wajao 34 wao 30 wailingwa ngazija wailingwa nzwani na kapsiri mdungao dahoni ya swala mwali kwa hizo tukufu wizara ya unono ngehambeka kila mrikao ngedungwa na wade unobe ajipara dahoni ajitu ndendo nekao no alama ikao yo nsela idunka kila kati nekao no mbumu nekao no buhu nekao no kohowa ajikaribisi hanguvu na wandu walio mijini matabibu watu walio mijini wadu ngao ili haraka zanzima zirengwe elizie jori mzira haraka elizie mtambaliwa wade. Kandeleo ni taarifa habari onesa kama mera wahelesi wala mwali wa kusudi wa misomo ya wajadidisha maarifa Jumae namna ya huendesa zehaza hao za hezi swarafa haruma emabavu na ino azma ya tiniwa shiuno ni daula ya Marekani haruma pande wa hezi harama za mali. Munibu Amir ni mapicha ya Bakar Kasim. Banda nzuani na ngazija isabiki ija di harumwe mamera wa ishisiwa shajumbe Fatima. Ishanda shamso moshino shawashia harumwe iswara faye majera shirengi wafuvu na idhomana wali jumba la uraisi la muwali imudiru wa wilaya ya Bonovo dhomana shulihanao na iswara faye mabavu imamera nene wanzishi jimla wao. Haizo ihazino itosaidia imaendeleo ya iswara faye mabavu haswa tani harumwe umva wa imali ya imabavu. Ujadidisha maarifa imamera ino barnamaji yatolewa mapesa na insi ya Marekani ya para harma milioni 41 harma muda wa mwaha. Ze activities la harma barnamaji ngabo formation ya hemamera no anzishi jimla wa hemamera
haizo rifanya ngazija rifanya nzuani leo rikahuja hunu mali rijerifanya se formation hiyo pamoja na mamera na secretary general wa heshisiwa ili waonisiwa haina nao ya msomo ya utsonga waelewe ndondondro ya commune hondaje ibidi wafanye namnaje hata wende se commune hauzena yonde objective ikao ndo ya riveha harma heshisiwa shamwali usiku wa leo ujadidisha maarifa imamera ibaki deimbwana ye madhomana wa insi ya Komori harmoi swara faya imali ya mabavu ingiyao harmoi daraja ya umuhendesondro izi idara za bavu di unahanisi za yauka umsomo uno uwashiha harimwando ngondrar di ujadidisha maarifa imamera ubasaua imaarifa ya utaalamu wanduwa para faida ya umsomo uno namna ya ubasaua imabavu bewa jau na umwendondro wezi idara za mabavu. Mvasa wa taarifa habari miji yambo 15 daraja ya taifa ihondana na misaada ya zana za udofanya ubirlizi na uhifadhi ya bahari na msaada wa barnamaji Sofi shwarami wa mali ikiasiao zaidi ya milioni 10 ne banki ya dunia yakauswarifulwa ne wizara ya ulozi nemba wa ilone jukumu ya utundi na ubirlizi wa mipaka ya baharini. Nurdin Said ne mapicha ya Ahmad Maraka. Yezombo zinu ziwashiha hazombo za hifadhi na utundi wa hezi jiriao walozi hobarini. Hama, gilet, GPS, jumel na zasaya. Mwengoni mwizo zombo zambwao baliz za uonesa owalio bojuu iho walozi wajihundao. Na undaru za baliz ngazjoka ya harimwadauzo. Ri selectionne 3 types de balises. Ngabo njeu zinu. Ikao inu ya agence ambao CLS ya Toulouse ya Toulouse parante. Ngabo zinu za ruju zinu rizirenge Angleterre. Rizihulu, ngabo zinu watitiwano zinu rizihulu South Africa. Yavo omuhimu ngarifanyao ese dauzo. Harumazinda ruzinu riwone yejuka efikasi par rapport neze conditions za Komori nanu walozi wa Komori. Yezombo zinu ngazjo kusudiwa miji 15. Miji mitano nzuani, miji mfukare ngazija na miraru mwali. Holi honde idara ya houlozi, owalozi watsungulwa harmwe miji inu, waujibu haunro mashartu ya kubtsahwa. Rikau seleksioneye walozi wanu hasibabu surtout rifanya analyse de risque ya heze miji. Rifanya au nord, rifanya au sud, rifanya au centre. Rikau tsunguwa tena kabisa, owalozi sir aminukaya si ufanya hazi hakunda sinao. Usiwa aminize hazi zahao. Haukaya wo ushinda waelewa ze hazirifanyao haukaya ukirijo kiruni kemlozi yambengo ndo yafanya hata ibalizi yake kashindi yuniha hau yake karenge sofeta jutsodo amba lizomgwanzao ndufuna balazila pia lila dauzo ranzori wone yelewo kazi ndezabidi zendongozi fanyihe iliri hunde masula. Yezombo zinu zijao wakati waladhimu harimwa wakati kayao yemezi ya mwando ya homwaha walozi wenji wohenda na upotea hobarini. Harimwa mwaha waziwizili wa 20 meli mfukare zende na utawa hobarini. Tanu za nzuani na 2 za ngazija. Isabu shawandu 14 watawa na kume wahafa waparihaniha. Honkade wa hele dima SRDE ya dibwani hawazima nele jumba la biashara la ngazija wabuwaboneso la maduhuli ya dima ya azma inu ya usahilisha wakazi hawakurubisha wale shahula shashikomora. Salima Amadali ne mapicha ya Salimu Ali Ratiraka. Yanu de mavuna ya homa hazifizili na 20 ya huwali maji wakofanya hazi haruma SRDE ya dibwani. Zenao za shahula zinu zonti, ngazi huzi wao hakilo, ye pomme de terre, ge huzi wao kilo ralijana, letama, bate, mhogo na majimbi, ngazi huzi wao kilo, mengo 8, nane nrovi nge huzi wao kilo, mengo mfukare. Wanruwe nji wa hudhuri ya ili waone henamna zebei ziliyo, shawajau, wazihule habei za urahisi. Uwalimaji, waone saye furaha ya hao, havo yakaye maadini ya hao, ngwajoshinda wayahuzi batinatambu itoka uyonti. Riwono kaze bei rizilo raniki wa izone ne shinde shinu, wazijoshinda shibalie no wanansi. Lisi jibiwando ndondo, haukaze mfaida hizo kachujilia mzungu, haumgereza, haumbushi. Sha hizo mfaida za hawana wa Komori.
ritana bahia uka ledziwa lambe kaliti mengoni mwe maadini yafanyi wale bonesolinu. Barnamaji ya tula sina Chambre de Commerce ija haraka ikao kardashida ngojokazi waluanza litanganywa haku li fel si jale menya ilon rajarumie shaka what's problem ngarjo kana usiku lijeli presenter umahawabira uwalimaji wa hundu mavuna menji hauka washindi wa hundu toni jana na 10 na mfuka rezandovi toni jana na 4 za pomme de terre na toni majana matano na mengo mitano za mbati. Babira raive habanu yomba binchashi paraporo ne quantité hiyo shaya rimwambia nukeshindo ngashidure ontsunu yabo haina usiku ngo bajudo ja quantité banu yejaye yehuziwa ngarijo yeseye tena emakati ya jao yao harumwe tsumu ili mshinde mmone haukweli au kayaze quantité razivungu abantu eserdo ya dibani ngashindao izi produise imaadini ya shahula ngayo hawinji emakati yanu amma le swala la baki de namna ya ushida wandu wa hifadhi ya shahula. Bidio rishinderu hunde taratibu ya ukonserve madini yao ili ya etalewa harumae ezentihu risoka enamba ndu sujo shindara ikonsome haruma mwezi mzima imenyehe shaishinde idumu haruma mwezi mili wenda mwezi miraru. Lidima mengoni mwezi hazi za utajiri za heensi ezisikitishao dukazi hazi za heledima ngalifanyi wao no wandu wa duhazi. Eba wakatiko jaja hosoni mashababi wafanya zihazi za dima ili wandu wajiki muharima mva wa shahula. Zihazi harumwe mashirika ya utahani wa mtanga zireje dingoni ndongo ikao ketu sahilisha asulano watahao wendelee nezenyi wasi habo zihazi hao za fuba. Harumwe le shirika CBE imadhamana wa hele shirika linu kwa makinishawe maranya ya uka harumwe muda utojoka mlebanu zihazi ngazijore jei hamadi kawaida. Salima Ahmada hamara ya saya nema picha Salimu Alira tiraka. Ika haruma sane za mtana urajitekeleza haruma eluzi kutahani wa mtanga ijihundra o handuli wakatika o ibidi wake hazizi nji nano mzunguliyo wahe mabeni ili huanza wende warenge wa mtanga haushinda wajibu ya mahutajio yaho wanruwa hao. Izuratanabahi duka kabati hata mashini ifanya uhazi no wenye magari wafanya mirondo ili haini mzima yashinde ya hundrebahanu ili uhula umtsanga habo yaka uwenji wahe maranya wasawalivi umziyo wahazi unu uja habo ze mashini za menyeha sibahi habo yaka gizo nyinduhazi. Donc demandi njiza hapo na sisi kartushinda radunge demande nezombo zatu zilemewa tongeza uziro unu demandi njeza zombo gizo nyinduhazi ezi pièces détachées ngazo mukuja hasibabu uziro ulio heze transport hele bukuli yedhamana wa hele shirika la utani umtsanga hata ha emaklinya yahe walawe harara haukati halebanu zendrongonga jore jei hamande kawaida. Zombo muhimu ofanya tongeza umtsanga utahaniwa ngazi reparewa shombo sha utahani kasina problem shombo hazisha kasina problem baba de zombo za prepare lebo onenda tahani dizifanywa kazi ndongozi birindo bana maudu abo ngasi en production ifanywa hazi abo shao wangojo ndiso mfumo ujao ikijikala zimba ke problem kazi reparation fanyishia hili lazima keneze buzombo za saa zipiesi za saa zilinda au ziwaswi hoa haze nyumba wakazi ngwa unahutajifu wa mtanga na nabwe jinji hawakatikao vanungazi janga wa mashirika matano yako ufanya zihazi za utahani wa mtanga na yonga yo mashashi holiho duhutajifu waho wakazi. Nani leo ni taarifa habari unisakale suala la hifadhi ya hoho za jini madini ya hao mwazindoniza humjiwaezi moroni lihari saima polisi ya ihe serikali ya mikoani ya humjiwaezi moroni na wakawafanya zihazi harumwezi indo waone saima sikitifu ya hao holiho do ziro wawenshiyo haruma zihazi na rudunge bandi sarai makatingar kazi zindu zindivano ndu hado nyama biro narenge mbahindu haundola hasare ngensa ikawa lazimu ke abasameri wajione kaya banu inu haziri wafanyili yao
aba saza basanga police municipal zungula hunu karja harai shay lazimu wolo wenji wakemzima mweze kuwe helewa mwanje mujoshemeza banu yahimya mwangalie matana basatihibiwa siparse mwizi wewe bidio polisi wado abidi waje wa mrenge wale wabidi waje wa mrenge ilila mahindu yangu yapotea mwelewa wa irekupere ilinti honda na hasara shabonga sivanu shabo police municipali kwa jajo paro Jonathan washie bagar la jiri waje watunde eshandi yole ile twaramwe ngasinilo banu ngaliritabisha haku sijo hanze security yenjeziwa nde ya mwado zankodo bili eshindo shinu kasitina mwenje imasihema gardiengo mashashi na shindo shinu eze mali zatu ngazibaki ubano wananyasi wahidi wao zita na bahilo ya ukaya elugha ya shikomori ngendo notawa abanuriza mbao washashi ndo warongo wawe lugha ya shikomori watina bihanya na lugha nyindwaji hele suala linu Salimu Aliamir hajitamuka uhusu za habari zinu siuruka ya lugha ya tunga kutogozi nza sutimu kauka tushikara ziparisa no ukailugha ya hatu itimu deka rishirongo sheka kartu shirongo abonga rishilatsawa abonge mimi sandi sokunde nze fikira ino lugha ya hatu wanungifanya wazi borongo yabenza ngabantu basoma hazi hizo wahaja wanafanya hazi shationama hamakartu wasaidia haku wandu wanu tsujo kara hango washashi ni shanga lazimuli bihime wasaidie babu wandu wafanya hazi hizo lugha ya shikomori tabiti tsiondukaya lugha ya shikomori ketsurongo no haku amabanu wengi amtone sapa kanu kudahoni wanawaza lawa baha au binadawi wanawaza lawa ha motimbili papa mama tonton tati na mungasida sile ruale la usibu wala zao kartuambia mbaba mzazi ambuka sisi wasi ngaritsangao ho latsa lugha ya kama fungwa kwa wana na kena usiku elitirongo lugha ya katili hatu nione babi ikawa Komori kweli si ujanza na turongo lugha ya hatu basi tulikuwa Faransa Sharabu wala si nini wala shana rongo lugha ya hatu si sijatamba otofikra yenu lazima kwa kimoja mwili mifumo mili iliondo hewa some iliondo hewa kwa matibabu ame donc makanga mtsosko mfumbili shay mfumbili na jana ifarisa mfumbili ija de mfumbili mwezi 14 ya Mars mimi sikawelenga ka imana anafanya fumbili banatwa Komoro walobonze fumbili onduba kwa hala moni sheke sifanya fundaro tunao tunaoja ba Komoro nge hazini na ne patroahe ndo fanya wazile na ya megurugwelu wao sio bano wanoreleje shamisi kazi linda uzo la kutoka ya malahoni hatu rasiru wana hatu re telefoni na wajuka hiyo telefoni hunu wana ndo Faransa telefoni makuko hao walona be hao wandwa sane hata wana wala waile kabisa bado rugosh Komoro waoneshaka bana ranzo vitemvu lugha ya hatu linu dauzo Sihu 15 na ugabili mashindano ya mpira wa mdu baina ya Komoro nensi ya Togo atampaka dava hali pare langu harumwe makazi ya hejumi ya madaula waswili maluzini kaijahondana na mirekebesho na harumwe tafiti za fanyishiha le shirika la dhaminishiwa zehazi gisali stakabadhishiwa mafungu mengomira ndaru harumwe jana ya hefedha ihutaji wao ili zehazi zifanyishihe. Said Ibrahim ni mapicha ya Salim Zarkashi. Ngasina takriban mahamine ranzia shiwanza shansabu huo shamalozini shatilanziani baishe ranzinda yabo zehazi kazijahisa pia na zinu ngazinji yao habo yauka baandu ya ndongo kazijastehilwa ni daula ya Komoro hama depareinu inu mwengoni mazi ndongo daula ya Komoro waladhimu wazifanye arumali katiba lafanyi wa Komoriasi nyaona shini epareni kauladhimu ikerifanye atanawe kauladhimu izungusi etera ani ambao route circulaire amfikiri ze jitihadi pia zifanyiwa oka ngareshilao mahajuzi wajaba tulokafu siri wahirijibiwa ay machijebiri wajaba mahajana tene machije kovira batulokafu ay even zabarindi zamba ukaya ile kafulila ngaliminya wetera ni avira nguono awole gabanga lijawa talijali hunandwa kontiyo kwa jambaze mpado zilo karibu shanga mambo Mwenyezi Mungu ike ni hali ike wandu ikao ngo wanazedwa manazahe zindongo zinu bamfikiri hamambe sei tiparoishi ya njao na rumakaratasi amzambondo
ukahariba nini kwa mndu sha imndu ni kwamba hindu yekaja nikiwa huliho ndi mudiru jimla wa hizinzia inzia yinu ngejofanyiwa tsihali banu wa immahu wakaya wana tabu wa mali. Serikali ngendao zembio deja ze program pia zifanyiwa ya de financement hoka ya tiari liteze ngonziani singari joka ya ngabo machika ungejoko bidi kae vano mwisoni wa homwezi sha tofwa eka honda iho zihazi ku kaje shinda zandisa shangari jo shinda ramanche e pareil que praticable andro wajoka henda harumwa mpira wajua vire vatsina problem. Hom kayondo wahishiwanza shantsabu hosha malozini ngeladhimu enzia yinu itilwa egudron. Hoshinzi ela club ya Mitsuji ya hondana nuo usoni mwembube ya wela mitamihuli harumazi ntabuhoza mpira wa mdu za elewa ne Coupe de Comores wanashama waheze kipuzinu zombili waone sazera aiza hao na rwashilie hena mnaini. Rumruba hati ofanya entraînement de jour hati majeur wakali kuli wanja likuli nyumeni ze jour za entraînement ne panza he machi likaya karibu watu wabaki likoli kwa jako shinda waje wengi wanazioni karibu force waro likoli waje ze machi ngazi jisao tuduka remo mabimenji na wastahamili hata corona izie ngereje harumaze ntabuho ima sportori wa hedu wa he komor kamili watike na harara objectif 6 elan kule buraka ujamo stade Moroni jerhunde victoire namna sisi rajipani ya rihundu na bora rihundu na ushinzi boko mabimenji unalewa simabia kangu hawani asihesha baka mkonsi mraka urambo ka ekipu abo mkonsi abudukana au fond ne formo abamwa ka elan kule burija runde victoire ngadjoka fier abado fikiri e match jao